So guys, ini ialah wireless headphone terbaru daripada brand QCY . So ini model adalah H3S. Jadi ini consider budget range, tapi dia still boleh provide very good specs. So dari segi dia punya specs, Bluetooth 6.0 latest Bluetooth version. So korang boleh expect very good connection dan very seamless multi-point connection sebab dia pun ada support multi-point connection. Driver setup dual driver 13 dan juga 40mm. Ada support high-res audio wireless dan juga high-res audio wired connection. So kalau high-res audio wireless ni dapat LDAC codec. Battery capacity yang cukup besar, 102 jam maksimum kalau ANC off. Kalau ANC on dapat dalam 58 jam. Dan of course ada active noise cancelling yang boleh cancel setinggi 56 dB dan juga ada transparency mode. And last but not least, dia pun ada support app iaitu QCY app yang korang boleh adjust macam-macam. Dari segi design headphone ni memang very typical design headphone. Okay, macam ala-ala brand Sony pun ia juga. Dia ada 3 color variation. Yang saya punya ni warna grey, so nampak rare sikit lah. So macam yang lagi 2 dia ada warna putih dengan warna hitam, memang very common punya color lah. Headphone ni pun memang cukup ringan, dalam 240 gram saja. Pakai lama-lama pun memang tak terasa berat lah. Dan punya headphone ni pun korang boleh swivel macam ini dan boleh lipat macam inilah. So korang boleh simpan dengan mudah. Extension pun cukup panjang. Okay, atasnya ada dia punya macam aluminium framing untuk bagi better structure. Apa yang saya suka untuk headphone ni ialah dia punya earmuff. Memang cukup tebal, besar, lembut. Dia punya headband ni pun cukup tebal . Kalau saya compare dengan dia punya previous model, ini H3 Pro, memang nampak ketara lah, lebih nipis sikit lah dia punya earmuff tu. Untuk overall keselesaan memang cukup okey headphone ni. Tebal, ringan, pakai lama-lama pun memang tak ada isu besar lah. Dari segi dia punya sound quality, so dilengkapkan dengan dual driver. So dia punya sound profile dia ialah warm neutral tuning. So dia akan lebih heavy sikit kepada bass, tapi dekat bahagian mix dan dekat new treble memang agak neutral lah. Dan dia punya separation pun cukup bagus sebabkan dia ada dual driver, so dia boleh separate bass dan treble tu memang cukup ketara. So korang dapat that very good amount of space. Dan juga dah tak rasa berkecamuk lah bila korang dengar music yang high intensity lah. Biasa jangan risau, dia ada app yang korang boleh adjust dia punya EQ. Kalau tak cukup lagi bass, naikkan lagi bass. Dari segi dia punya active noise cancelling dan juga dia punya transparency mode, untuk ANC dia ni dalam 56 dB. Memang kedap, okay, dia boleh cancel noises yang cukup tinggi. Punya kipas tu dapat betul-betul hilangkan sebabkan dia punya capabilities pun dalam 56 dB. Dia punya transparency dia bagi saya cukup praktikal untuk digunakan. Untuk surrounding awareness cukup okey lah, korang boleh dengar dekat sekeliling. Jadi guys, QCY H3S ni dengan harga bawah daripada 300, bagi saya ini antara wireless headphone yang cukup berbaloi, good value for money. Dia punya feature pun banyak, feature dia pun boleh bagi very good performance. So ini antara wireless headphone yang sangat-sangat saya recommend. Jadi kalau korang berkenan, boleh dapatkan sekarang.